کنفرانسا یکمین مجلس جنیا کنگره اسلام دموکراتیک به انجام نامه که بداوی بو جوان پشتگیری پنگاوا جبو آزادیاره بر اپو سکنال دجی نجات پرستیا اولی و تکبرنا ذهنیتا باوک سالاریه. کنفرانس دبن دروشما به هزا باوری و رامانا اسلام دموکراتیک امی جواکا اخلاقی و پولیتیک و جیم بکن لهولا زانینگها روژاوا آباجر هاتل دارخستن. بدهان اندامن کمبونا جنان از زنوبیا کنگراستار رخصنا سارا و تفگرن جنان دو کنفرانس ده آماده بون. دو کنفرانس ده گرنگیا جن و رولا ویا سرکه ده آواکرنا جواکی ده هاتا نقاش کرن. هروها هاتا گوتن که جن نیو جواکیه و نیو دنشی خودی دیگه. کنفرانس به انجام نامه که بداوی بو جوان انجام نامهان پشتگیری پنگاوا جبو آزادیاره بر عبدالله اوجلان سکنال دجی نجات پرستیا اولی تکبرنا خطابا نفرته و ذهنیتا باوک سالاریه بریا بلافکرنا فکر و تیگها اسلام دموکراتیک. فرنسا معايا كمينة شخوا وق مجلس جن ده 1021 هات أساندن شخوا وق مستاد وق مؤسسة دينية إسلام ديمقراطيك إجد 1014 هاتي أساندن شخوا هدف وأرمان جامع وق بإسلام راس بمشاندن توعية جن دريا سمينارا دريا محاضرة دريا وقت سردانا مالا إسلام راس بدن نشاندان بشوا إسلام كتير بن وقت تأثير قبطاليزم بن تأثير رأسمالية بن تأثير دولته شخو جور وقت أمزانن برأسمالية ودولية شخو الذهنية بافك سالارية أم خوازن جولي راكن بشوا جن خبرة بإسلامية كراسة إسلامية هاتي شو هاندش جهلا داعش كشوا جن كتير بنا شاد ديوارا ده جن شوا عهد بيخبر عليه الصلاة والسلام ده حر كار ذكر متخوازن سيستما إنه جن شوا رولا يتحرك شيء هبود عهد بيخبر عليه الصلاة والسلام شلو راس مالية ودولة هشت جن تيك بشارنا تيك بنا شاد ديوارا ده وكولتيه بك متخوازن ويا كي راكن.